امروزها جوانان و نورسان تاجیک با عملهای نجیب خود افتخار تاجیکستان می‌گردند. از این گونه نورسان و جوانان باید درس عبرت گرفت و آنها را با باوری پیروی باید کرد. برایشان شرایط فراهم باید آورد که توسط علم و دانش و هنر و استعداد خود تاجیکستان را در سطح جهانی معرفی‌گر باشند. زیرا در همه دور و زمان هر یک کشور توسط شهروندان با آر و باننگ خود افتخار کرده است و افتخار میکند. درود تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه، همکنون در نشر نوبتی در نشر 46 برنامه پوبلیسیستی جهانزه فرصت آن را داریم که شما را با مهمان نوبتی انیخترش با دستاوردهای مهمانان نوبتی آشنا بکنیم. و این نوبت برنامه‌مون از برنامه‌های قبلی کلاً فرق میکند. زیرا این گونه مهمان‌ها با داشتن مهارت دانش‌های ذهنی نداشتیم. خوب، مهمانان نوبتی برنامه‌مون دو نفر نورسان، دو نفر طالب علمان موفق کشورمون، اشتراکچیان یک قطار المپیادهای جهانی از فن ریاضی رحیمزاده فریدون و برخوالی قربانوف میباشند. خوب، دانشمندان آینده کشور، سرول شما رو به برنامه‌مون خوش آمدید میگیم. تشکر. سلام باشید. فریدون و برخوالی، پیش از آن که درباره دستاوردهای علمی شما صحبت بکنیم، میخواستیم سرول درباره خود کمی قصه میکردید. مثلا این حال در کجا تحصیل میکنید؟ در صنف چندم؟ خواننده صنف نهم لیسه رقم 1 میباشم و اینچنین تعلیم گیرنده مرکز رشد استعدادهای ناحیه شمانسور میباشم. طول 3 سال شده است که در این مرکز تحصیل میکنم. من نیز خواننده لیسه رقم 1 میباشم و اینچنین تعلیم گیرنده مرکز رشد استعدادهای ناحیه شمانسور هستم. طول 4 سال است که در مرکز رشد استعدادها از فن متماتیک در تحت رهبری کریموف روشن تحصیل می‌نماییم و در طول این 4 سال ما کوشش کردیم تا در چندین المپیادهای بین‌المللی اشتراک کنیم و سزاواری جایزه‌ها گردیم. خوب، فریدون و برخوالی، چون این نوبت شما در برنامه ما هر دو یک بار مهمان شدید، سوال‌هایی که می‌دهیم یعنی عمومی است، به هر دویتون داخل دارد. خوب، لطفاً بگویید که برای از خود کردن تمام نازکی‌ها، مثلا قانون و قاعده‌های فن ریاضی، پیش از همه چی لازم است؟ خاطره قوی در کار است، چون که در این فن خیلی مثلا قاعده های بسیار هستند و آنها را هر یک از را باید از یاد نمایی و هر یک مثالی که تو کار میکنی آنها را استفاده بری. با عقیده من باشد برای فن ریاضی را خوب آموختن کوشش بسیار لازم است و بعد از کوشش ها ما میتوانیم که خاطره خود را مستحکم نماییم. در فن ریاضی مهمتر همون فرموله ها است. برای از خود کردن فرموله ها مثلا خاطره قوی البته که لازم میاد. گفتید که طول 3-4 سال می شود از فن ریاضی در المپیادهای جمهوریوی و در المپیادهای سطح بین المللی شرکت میکنید. پیش از اون که مثلا شما با المپیادهای سطح بین المللی روانه شوید، در کشورمون هست مثلا آزمون یا اینکه المپیادهایی که شما سرول از آنها گذارید، عموما همین جریان اشتراک کردن در المپیادهای سطح جهانی چگونه صورت میگیرد؟ بله، برای چنین المپیادهای بین المللی سفر نمودن سرول از دورهای انتخابی در جمهوری تاجیکستان باید گذاری و بعد از آن تو میتوانی به چنین المپیادها سفر نمایی. در المپیادهایی که در کشورمان برگزار میگردد، یعنی فریدون گفتن که دوره انتخاباتی، شماره اشتراکیان چقدر است؟ مثلا در سطح جمهور میگذارد؟ بله، چنین دورهای انتخابی در سطح جمهوریوی میگذارند و این را برای ما مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادهای جمهوری تاجیکستان فراهم می‌سازد. از تمام مناطق‌های کشور، از هر یک ولایت یا ناحیه تا 5 نفر و آنها در نوبت خود باز در ناحیه‌های خود دور انتخابی می‌گذرانند که بهترین طالب‌های خود را انتخاب نمایند و بعدا آنها آمده در اینجا دور جمهوریوی را می‌سپارند. یعنی در دور جمهوریوی مثلا طالب علمان از تمامی مناطق کشور است، تمامی مناطق تاجیکستان شرکت می‌ورزند و بهترین ها رو در این دور انتخاب میکنند و پس آن با المپیادهای سطح بین المللی رسپارشان میکنند. خوب، مثلا جریان آموزشی همین فرمولا و یا اینکه خود همین فن ریاضی چقدر مدت طول میکشد که یک طالب علم تیار شود و با المپیادهای سطح جهانی رهسپار شوند؟ این وابسته است به خود همین طالب علم. اگر او کوشش نماید میتواند این چیزها را در طول 1 سال است، 1.5 سال یا که خیلی دیگر، ولی اگر او کوشش نکند او این چیزها را هیچگاه ایجاد نمیکند. نفر که کوشش هم نکند شاید که به المپیادهای سطح بیرونی هم نرود. خوب، برخوالی، چون ما نیز زمان مکتب میخوندیم، یعنی مکتب میانه میخوندیم، همین گونه بود که مثلا از صنف 4 تا صنف 2 شاید تا صنف 11 فن متماتیک میخوندیم. مثلا
дар олимпиадаҳое ки шумо ширкат мекунед, формулаву анам мисолу масъалаҳое ки ҳаст аз ҳама синфҳо меоянд. Дар назар дорам аз синфи масалан 5 то 11 ки зиёдтар. Чӣ гуна аст масалан? олимпиадаҳои байналмилалӣ дар худ тамоми барномаи мактабиро метавонанд дар бар гиранд ва ин аз олимпиада вобаста аст. олимпиадаҳо метавонанд дар байни хурдсолон масалан барномаи синфҳои 10 ва 11 нам метавонад наёяд ва дар олимпиадаҳои калонсолон метавонад аз ҳамаи барномаҳои синфӣ омада метавонад, зеро ки ин аз сатҳи байналмилалии омӯзиши фанни риёзӣ вобаста аст. ба мо маълум аст ки дар давлатҳои мутараққии дунё боз фанҳои дақиқро бисёртар ва беҳтар меомӯзанд ва барои ҳамаи толибилмон дар олимпиадаи байналмилалӣ масъалаҳоро фаҳмида ва аз онро ҳал карда тавонанд, барои он сатҳи байналмилалиро мегиранд ки на барои мо душвор аст, на барои дигарон душвор аст, зеро ки ҳама ҳал карда тавонанд. устоди шумо кист дар ин ҷода? Ки шуморо таълим медиҳад? роҳбари мо дар ин фан албатта ки директори маркази рушди ноҳияи Шомансур мебошад, ин Каримов Равшан ва инчунин устодамон хеле устоди ҷавон аст, Саъдуллои Файзулло мебошад. хуб, мехостем бифаҳмем ки барои чӣ шумо маҳз фанни риёзиро интихоб кардед ва маҳз аз ана ҳамин фан шумо дар олимпиадаҳои чӣ сатҳи ҷумҳур ва чӣ сатҳи байналмилал ширкат мекунед? ман аз хурдӣ ин фанро бад медидам, ба ман маъқул набуд. Ман фанни адабиётро хеле дӯст медоштам ва вале дар ин фан ҳам кӯшиш мекардам. Маро муаллимаи аз синфи 1 то 4 Ахмедова Наргиз Сафаровна ба модарам тавсия дод ки маро ба лицеи рақами 1 дохил намоянд ва дар он ҷо низ муаллимаи ман Рахимова Муҳайё Махмуҷановна инчунин ба модари ман тавсия дод ки маро ба маркази рушд барои аз фанни математика дохил намоянд ва дар он ҷо ҳоло ҳам ман ин фанро бад медидам, вале баъди чандин солҳо ба ман ин фан маъқул шуд ва ба чунин олимпиадаҳо сафар намудам. дар шумо чизе диданд ки шояд худ дарк накардед, барои ҳамин шумо ин фанро дӯст намедоштеду маслиҳат доданд ва ҳамин гуна шуд ки то ба ин дараҷа бирасед. Хуб, Бурхвали, шумо чӣ? Чаро масалан шумо низ фанни риёзиро интихоб кардед? Намешуд ки масалан фанни химияро интихоб кунед ё ягон фанни дигарро? ман аз хурдӣ ба фанҳои дақиқ шавқ дорам ва аз ин сабаб ки дар синфҳои ибтидоӣ танҳо аз фанҳои дақиқ фанни риёзиро ба мо таълим медиҳанд ва ман бошад аз хурдиам ба фанни риёзӣ шавқ доштам ва ман худ аз синни 5-солагӣ ё 4-солагӣ навишта метавонистам ва ба мактаб омада ман аллакай тайёр будам ва дар он ҷо низ устодам Гулулов Мирзо ки маро 2 сол таълим медод, дар он ба мо хеле хуб дарс медоданд ва мо дар синфи 1 барномаи синфи 3-ро меомӯхтем ва ки ин дар дигар мактабҳо ва дигар таълимгоҳҳо дарс дода намешавад ва ман ба фанни математика шавқ пайдо кардам ва онҳо ба волидайни ман тавсия доданд ки маро ба дигар мактаб, ба мактабҳои беҳтар равона созанд, то дар он ҷо боз дониши худро инкишоф диҳам. Бале. Айни ҳол шумо дар синфи 8 ва Фаридун дар синфи 9 таҳсил мекунед, ҳарду дар як мактаб. Бале, бале. Ва ҳарду кӯшиш кардед ки дар олимпиадаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ, умуман олимпиадаҳое ки дар сатҳи ҷумҳур мегузаранд ва дар сатҳи байналмилал ширкат кунед. хуб, биёед акнун ёдовар мешавем аз аввалин олимпиадаи ҷумҳурияве ки масалан дар Тоҷикистон гузашта, он ҷо шумо иштирок кардед, шояд ҷои якумро гирифта будед. Бурхвали, аз шумо шурӯъ кунем. ман дар олимпиадаҳои аввалини худ сазовори ҷойҳо нагашта будам ва хеле ғамгин мешудам ва боз мегуфтам ки ман шурӯъ кардам ба фанни риёзӣ ва боз кӯшиши худро зиёд менамудам. Аввалин олимпиадаи ки дар сатҳи ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон мегузашт, ин олимпиадаи байналмилалии фосилавӣ ки дар Тоҷикистон баргузор мегашт. Ман дар он ҷо бори аввал иштирок намудам ва сазовори ҷой нагаштам ва баъдан боз бар дигар олимпиадаҳо равона гаштам. Хуб, Фаридун, шумо чӣ? Аввалин олимпиадатон дар сатҳи ҷумҳур кай буд? аввалин олимпиадаи сатҳи ҷумҳурии ман ин даври интихобӣ барои олимпиадаи
имсо дар шаҳри Сингапур баргузор гардид, ки дар маркази рушд ва дарёфти истеъдодҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он ҷо ман нафари чорум будам ва бо ин дастовардам тавонистам ки бар давлати Сингапур сафар намоям, вале дар он ҷо ба ман каме ҳам нарасид ва афсӯс ҷо нагирифтам. ин кадом сол буд? 2017. соли 2017. яъне соли 2017 ин аввалин олимпиадае буд ки шумо берун аз кишвар низ иштирок кардед. Бале. дар олимпиада аз кадом давлатҳо ширкат мекарданд? дар он ҷо тақрибан аз 38 давлат иштирокчиён буд ва аз қабили давлатҳои хеле ҳам пурқувват ба мисоли Индонезия, Сингапур, Шри-Ланка, Корея ва инчунин Русия ҳам буд дар он ҷо ва ин олимпиада хеле душвор буд барои ман, чунки ман нав як сол шуд ки дар маркази рушд таҳсил менамудам. агар ки масалан ин қадар давлатҳо дар он олимпиада ширкат карда бошанд, яъне дар назар дорам иштирокчиёнро, маълум аст ки душвор аст. амин фани риёзӣ барои бисёриҳо мушкилтар аст, барои ҳамин бисёриҳо интихоб мекунанд масалан фанҳои сабуктарро. хуб бурхвале, шумо низ фикр мекунам аз аввалин олимпиадатон хотираҳои нек доред. аввалин олимпиадатон дар кадом кишвар гузашт? нахустин олимпиадаи байналмилалии ман ин олимпиадаи ин IMC буд ки дар давлати Ҳиндустон баргузор гардида буд ва ин олимпиада дар моҳи июли соли 2017 баргузор гардида буд ва дар он 44 давлат иштирок мекард ва аз тамоми 44 давлат хонандагон дар он ҷо имтиҳон меспориданд ва ин нахустин олимпиадаи байналмилалии ман буд ва дар он ҷо низ давлатҳои мутараққии дунё пурқувват дар он ҷо иштирок менамуданд ва дар олимпиадаи нахустини байналмилалии ман сазовори ҷои чорум гардидам. масалан мо мебинем ки варзишгарон вақте ҷои аввал мегиранд, масалан болои зинаҳои ҳамон ифтихорӣ мебароянд, ба онҳо медал тақдим мекунанд ва нафаре ки ҷои аввал мегирад аз дилхоҳ кишвар, масалан агар аз Тоҷикистон бигирем, суруди миллӣ садо медиҳад, парчами давлат ҳамон парафшон мегардад. дар олимпиадаҳои масалан сатҳи байналмилалӣ ҳам ҳамин гуна аст? бале, дар олимпиадаи байналмилалӣ худ як барнома дорад ки масалан ҳар замоне ки дар олимпиада мо ҳузур дорем дар он кишвари хориҷа, ҳар як рӯзаш ҷадвал дорад ки мо ба тартиби он амал мекунем. масалан қабл аз рӯзи охирон дар бегоҳӣ шаби фарҳанг баргузор мегардад ки дар он ҷо аз ҳар давлат метавонанд фарҳанги худро нишон диҳанд. масалан метавонад суруди миллӣ бошад, метавонад рақс бошад, яъне метавонад ҳунарҳои мардумӣ бошад. яъне дилхоҳ амале ки муаррифгари фарҳанги ини он давлат бошад. дар он ҷо ҳар давлат фарҳанги худро намоиш медиҳад ва баъд аз он маросими ҷоизасупорӣ баргузор мегардад ки дар ин маросим ба ҳар як намояндаи ин ё он давлат медалҳои сазовори онҳоро ба онҳо тақдим менамоянд ва инчунин сертификатҳои ин олимпиадаҳоро. ҳар дуятон ёдовар шудед ки масалан олимпиадаи аввалинатон берун аз кишвар дар куҷо буд? барои ман аҷиб аст масалан ҷараёни анамун баргузории олимпиада. он ҷо ба шумо чӣ пешниҳод мекунад? мисолу масъалаҳо чӣ гуна аст? ҳаст ягон нафаре ки масалан назорат кунад? масалан ман низ дар кишварамон дар чандин олимпиадаҳо иштирок кардам. масалан дидам ки дар анамун як синфхона масалан як муаллим меравад мегӯяд ки масалан ин аз он рӯбардор накунад. олимпиадаҳои хориҷа чӣ гуна мегузарад? пеш аз олимпиада ҳар як толиб инро аз санҷиш мегузаронанд то ин ки бифаҳманд ки ӯ бо худ ягон коғази ёрдамдиҳанда дорад ё надорад ва баъд аз он ӯро ба чунин синфхона медароранд ва дар он ҷо ба онҳо мисолҳоро дар даруни конверт ба онҳо тақдим менамоянд ва ҳангоме ки онҳо мегӯянд ки ин конвертро кушоед, ҳар як толиб илм мисолҳоро аз даруни он гирифта ба кор кардан машғул мешавад. яъне тариқи компютер не, ҳамаш дасти, коғазу қалам. чунин ки Фаридун гуфт, олимпиадаҳои байналмилалӣ дар сатҳи хеле шаффоф баргузор мегарданд ва ҳар як хонанда аз санҷиш мегузарад ва дар олимпиада бошад ба мо мисолу масъалаҳо метавонанд баъдан ба мо тақдим кунанд, метавонанд дар даруни конверт ниҳода онро пӯшида дар рӯи мизи кории мо монда метавонанд ва ҳар як мизи корӣ аз се тараф пӯшида шудааст
барои ҳар як қаторе ки дар он ҷо иштирокчиён нишастаанд, дар ҳар як қатор як мутасаддӣ мегардад ва назорат мекунад. назорат мекунад ки масалан ҳамон иштирокчӣ ё аз касе рӯ бардор накунад мисол масъаларо, ё ба касе ё ин ки ёрдам худ ягон хоғази ёрдамдиҳанда надошта бошад. Аз аввалин олимпиадатон дар сатҳи ҷаҳонӣ ёдовар шудем ва фикр мекунам ки алон вақти он расидааст ки дар бораи ана ҳамин гуна озмунҳо, ана ҳамин гуна олимпиадаҳо як сюжет тамошо кунем, пас он боз бармегардем сари суҳбатамон. моро ҳамроҳ бошед, баъд аз чанд лаҳза бармегардем. фани риёзӣ барои омӯзгорон ва шогирдони муассисаи давлатии рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур фани заруриест ки барои иштирок кардан дар олимпиадаҳои фаннии байналмилалӣ асос мегузорад. шогирдони ин даргоҳ вақти худро беҳуда сипарӣ накарда, баъд аз дарсҳои асосии мактаб иловатан ба ин марказ омада нозукиҳои фани риёзиро аз худ мекунанд. ба ҷумлаи ин шогирдон Бурхвали Қурбонов ва Фаридун Раҳимзода низ шомиланд. онҳо дар муддати 4-5 соли иловатан машғул шудан ба фани риёзӣ на фақат аз нозукиҳои ин фани дақиқ огаҳ шуданд, балки тавассути дониши аз худ кардаи хеш дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ширкат варзида Тоҷикистонро муаррифгар шуданд. муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур тӯли 6 моҳ аст ки таъсис ёфтааст ва фаъолият менамояд. муассисаи давлатии мо бошад беҳтарин ва лаёқатмандтарин хонандагонро ҷамъ намуда дар ин ҷо ба онҳо дарс мегӯянд. хонандагони мо бошад дар якчанд озмунҳо ва олимпиадаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. муассисаи давлатии рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур дар муддати кӯтоҳи фаъолияти худ ба як қатор дастовардҳо ноил гаштааст. дастовардҳои ҷаҳонӣ ки шогирдони ин даргоҳ аз олимпиадаҳои фаннии байналмилалӣ ба даст оварданд. дар ин даргоҳ ба шогирдон омӯзгорони ҷавон дарс гуфта нозукиҳои фанҳои дақиқ, алалхусус фани риёзиро ба шогирдон меомӯзонанд. файзулло Саъдуллоев яке аз омӯзгорони ҷавонест ки Фаридун ва Бурхвалиро барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ омода кардааст. Тӯли як сол аст ки инҷо бо шогирдон кор мекунам ва Бурхвали Фаридун яке аз шогирдони намунаи ин марказ мебошанд. инчунин онҳо тавонистанд ки давлати Тоҷикистонро дар бисёр давлатҳо муаррифӣ кунанд ва Бурхвали ва Фаридун ин шогирдоне мебошанд ки зиҳни хуб, рафтори намунавӣ доранд. онҳо дар тӯли 2-3 сол дар бисёр давлатҳо рафта сазовори ҷойҳои намоён шуданд. инчунин имсол бошад онҳо дар шаҳри дар давлати Қазоқистон ва дар давлати Ҳиндустон иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. тавре маълум гардид муассисаи давлатии рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур барои омода кардани шогирдон кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳаду беҳтарину лаёқатмандтарин толибилмонро ба мисли Фаридуну Бурхвалӣ ба муассисаи худ ҷалб менамоянд, то ки онҳоро ба олимпиадаҳои байналмилалӣ равона кунанд. тими дастаи олимпӣ шаҳри Душанбе аз фанҳои дақиқ дар ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир аст. хонандагони зиёди мо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҷаҳонӣ иштирок намуданд ва сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. хонандагони мо ки яке аз онҳо Зиёратчоҳи Абдурасул ва дигари он бошад Фаридун Раҳимзода, Қурбонов Бурхвалӣ мебошад ки хонандагони беҳтарини мо мебошанд. инҳо дар олимпиадаи байналмилалии Ҳиндустон иштирок намуда сазовори медали тилло гардиданд ва Қурбонов Бурхвалӣ бошад дар ин олимпиада иштирок намуда сазовори медали тилло ва ғолиби мутлақ гардид ки ин боиси хурсандӣ мебошад. дар ин олимпиада зиёда аз 15 давлати дунё иштирок дошт. бачагони тоҷик тавонистанд ки дар ин олимпиада иштирок намуда байрақи Тоҷикистонро баланд бардоранд. толибилмони ин муассиса дар чандин олимпиадаҳои фаннии хориҷ аз кишвар ширкат карда кишвари хеш Тоҷикистонро муаррифгар шуданд. бовар аст ки сафи ин гуна наврасону ҷавонон зиёд гардида ба мисли Фаридуну Бурхвалӣ илми замон андохта оянда дар пешрафту ободонии кишвари хеш саҳм мегузоранд. хуб бачаҳо, буданд ягон олимпиадае ки масалан ҳардуи шумо дар як олимпиада иштирок карда бошед ё ин ки умуман масалан шумораи иштирокчиёне ки дар олимпиадаҳои масалан сатҳи байналмилалӣ ширкат мекунанд аз Тоҷикистон ҳама дар як олимпиада ширкат варзида бошанд. ин гуна ҳолатҳо буд? бале, масалан ману Фаридун дар 3 та олимпиадаи байналмилалӣ якҷоя сафарбар карда шуда будем. масалан дар олимпиадаи якуми байналмилалии Фаридун ки дар Сингапур баргузор гардида буд, мо якҷоя иштирок намудем ва баъдан боз
ин ҳамун олимпиадае буд ки ҷо нагирифтед? Не, ман сазовори ҷои сеюм гаштам ва ба Фаридун бошад ним хол нарасид. ин теъдоди холҳо бояд чӣ қадар бошад ки масалан ҷои аввал, дуюм ё сеюмро бигиред? Ин аз худи холҳои ба дастовардаи иштирокчиён вобаста аст. холи максималӣ чӣ қадар аст? холи максималӣ 100 хол аст ва метавонад иштирокчии беҳтарин дар он ҷо метавонад 70 хол гирад, метавонад 60, метавонад 50 гирад, метавонад ки масъалаҳо душвортар бошанд, дар он ҷо 30 хол гирад аз умуман 100 хол. шумо дар олимпиадае ки масалан дар Сингапур гузашт, ҷои сеюмро касб кардед, холатон чӣ қадар буд? Ман 26 хол ба даст овардам ки масалан иштирокчии беҳтарин дар он ҷо 67 хол ба даст оварда буд. ҷои сеюм аз 20 хол то 40 хол буд ва ҷои дуюм аз 40 хол то 50 хол ва ҷои якум аз 50 то 100 бале. نه همه الیمپیاداها 100 بالی ماکسیمالی است. بود الیمپیادی که مثلا در هندوستان که تنها 50 خال بود بالی ماکسیمالیش و در آنجا یک نماینده از ترکمنستان 50 خال گرفته بود. یعنی این بالی ماکسیمالی؟ بالی ماکسیمالی. جوی اول رو سازد. خوب بچه‌ها بیاد اکنون از دیگر الیمپیادهاتون صحبت بکنیم. الیمپیادهای بعدی که مثلا بعد از سال 2017 شما شرکت کردید، شاید اونجا زینه افتخار رو کسب کرده باشید، کی بود؟ دومین الیمپیادای بین المللی من که در دولت هندوستان در شهر دیلی برگزار گردید با نام امیتی، در آنجا من سزاوار جای دوم گردیدم در بین 19 دولت و زیاده از 200 اشتراکچی در آنجا اشتراک نمودند. خوب سطح زباندانی مثلا چگونه باید باشد؟ به هر حال کشور خارجی می روید، در اونجا به فکرم یگان نقش می بازد سطح زباندانی، زبان روسی یا اینکه انگلیسی. چگونه است مثلا سطح زباندانی شما؟ برای چون دولت ها سفر نمودن و با چون الیمپیادها اشتراک نمودن، زبان انگلیسی شما باید خیلی هم عالی باشد، چون که اگر تو این زبان رو ندانی تو نمیتوانی مثال در یگان مثالی که تو در آنجا یگان گپی رو گفتنی تو اون رو نمیتوانی با زبانی مثال تاجیکی نویسی و یا روسی، تو باید تنها با زبان انگلیسی در آنجا نویسی. یعنی وقتی که الیمپیاد در این یا اون کشور برگزار می‌گردد حتما با زبان انگلیسی یا اینکه با زبان روسی باید مثال و مسئله حل کرده شود. خوب برخوالی بودن یگان حالتی که مثلا شما اشتراک کرده در همون الیمپیاد با یگان مشکلی دچار گردیده باشید و مثلا از یگان کس کمک خواسته باشید، در نظر دارم مثلا می شود که مثلا همون مثال یا مسئله پیشنهاد شده نفهمه می شود چون با زبان انگلیسی اونجا نوشته شده است. بله و اگر یگان نفهمایی باشد ما تنها میتوانیم تنها با متصدی که در آنجا ما رو نظارت کرده ایستاده است ما میتوانیم تنها از او درخواست کنیم که با ما روشن‌تر کند یعنی مضمون مسئله رو. هر الیمپیاد میتواند دیگرگون باشد، مثلا میتواند که در الیمپیاد سوالها با زبان انگلیسی میتوانند بیاید، میتوانند با زبان روسی، میتوانند با دلخواه زبان. مثلا ما میتوانیم که با آنها درخواست کنیم که ما مثلا زبانی که شما با ما پیشنهاد می‌نمایید ما اون زبان رو خوب نمیدونیم و با ما با زبانی مادری ما مسئله ها رو پیشنهاد نمایید و آنها باشد با یعنی جوری های خود میتوانند ملاقات کنند و این مسئله را برای ما حل نمایند. این پیشنهاد هم این درخواست هم فکر میکنم پیش از برگزاری الیمپیاد میشه. بله پیش از برگزاری الیمپیاد برای شفافیت رو تامین نمودن این پیش از الیمپیاد درخواست کرده میشه. خوب الیمپیاد دومی که مثلا فریدون شروع کردن این در کشور هندوستان بود. از شما چی؟ الیمپیاد دومی بین المللی من این الیمپیادی بود که همراه فریدون به سینگاپور سفر نموده بودیم. این الیمپیاد IMS 2017 که از دو فن از فن متماتیکا و باز ساینس میگویند یعنی علم که سه فن رو در بر میگیرد میتواند از همه هر سه فن‌های مثلا فن‌های یعنی یکیش فیزیکا، یکیش شیمی و دیگریش بیولوژی میتواند باشد. بعد از اون که مثلا شما اشتراک میکنید تجربه خیلی هم خوب میگیرید و من بعد کوشش میکنید که در دیگر آزمون‌ها هنگام اشتراک مثلا با جد و جهد زیاد اشتراک کنید و توانید که مثلا یک دستاوردی از اونجا کسب بکنید. خوب شنیدیم که شما در سال 2019 در یک الیمپیاد با نفوذ دیگر نیز اشتراک کردید در خارج از کشور. بیاید از این الیمپیاد صحبت بکنیم. سال 2019 من باز هم با دولت هندوستان سفر نمودم. این نوبت با الیمپیاد IEC که در
дар шаҳри Дели баргузор гардид. Дар он ҷо зиёда аз 21 давлат иштирок намуданд ва зиёда аз 300 иштирокчӣ аз фанни риёзӣ, ки дар он ҷо ман ҷои аввалро ишғол намуда сазовори медали тилло гардидам. яъне дар байни ана ҳамун 300 иштирокчӣ шумо тавонистед ҷои аввалро касб кунед. Хуб Фаридун, чӣ гуна эҳсос будааст? Яъне ин аввалин медали тиллои шумо буд, аввалин дастоварди шумо буд, ки берун аз кишвар касб кардед. вақте ки маро ба саҳна даъват намуданд ва медали тиллоро ба гардани ман овезон намуданд, ман хеле хурсанд шудам. ба фикрам расид ки ман парчами давлати худро мебардорам ва Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ ва номдор мегардонам. ин натиҷаи ана ҳамун кӯшишу заҳмати чандсолаатон буд, ки билохир ба мақсадатон расидед. Зеро пештар шумо ҳарчанд кӯшиш кардед, ин дастовардро соҳиб нашудед. ин хелам як ифтихори бузург аст, на фақат барои шумо бояд бигӯям, балки барои тамоми мардуми Тоҷикистон. Зеро тавассути масалан фанҳои дақиқ иштирок кардан дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ шумо Тоҷикистонро маърифгар мешавед. офаринатон. Хуб бачаҳо, бароятон ташаккур мегӯям барои як суҳбати хеле хубатон. Фикр мекунам, ки дар бораи он ҳама олимпиадаҳое, ки масалан берун аз кишвар иштирок кардед, Тоҷикистонро маърифӣ кардед, яъне Тоҷикистонро намоядагӣ кардед, суҳбат кардем. аз дастовардҳои наватон низ огаҳ шудем. Яъне ин сол соле буд, ки шумо медали тилло касб кардед. ин дастоварди олӣ аст. бароятон бори дигар изҳори миннатдорӣ мекунем ва хушҳол шудем, ки даъвати моро пазируфтеду дар барномаи ҷаҳонзеб иштирок кардед. ва бояд онро ёдовар шавем, ки шумо ҳанӯз наврасед ва метавонед, ки минбаъд низ дар ин гуна олимпиадаҳо ширкат варзед, олимпиадаҳои берун аз кишвар ва Тоҷикистонро бо сари баланд намояндагӣ кунеду маърифӣ кунед. бароятон муваффақият мехоҳем. ва ҳаминро бояд ёдрас шавем, ки телевизиони Сафина як ҳадияи кӯчак барои ҳарди шумо омода кардааст. он ҳам ба хотире, ки шумо тавонистед яке аз он нафароне бошед, ки Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ маърифгар бошед. ва ин ҳадияи кӯчак диплом аст ва бовар дорем, ки ин як ҳавасмандие мешавад ба хотири боз ҳам пешрафти масалан кори шумо, иштироки шумо дар мусобиқоту дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ. хуб, дипломи аввал ба шумо тақдим карда мешавад. Фаридун, муборакатон бод. саломат бошед. ва ана диплом ба шумо. саломат бошед. ташаккури зиёд ба телевизиони Сафина барои даъват намудани мо ва барои инчунин тӯҳфаҳо. ман низ миннатдории худро ба телевизиони Сафина баён мекунам ва мо низ хеле хушҳол ҳастем, ки аз таҷрибаи худ дар олимпиадаҳои байналмилалӣ бо дигарон, бо ҳаммаслакони худ яъне қисса кардед, фаҳмондед, ки масалан чӣ гуна аст, чӣ гуна аст ва кӯшиш мекунем, ки боз дар дигар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардем ва парчами Тоҷикистонро боз ба арсаҳои баландтар бардорем. бинандагони азиз, ёдовар мешавам, ки навбат дар барномаамон иштирок доштанд 2 нафар наврасон, 2 нафар иштирокчиёни олимпиадаҳои байналмилалӣ ва он ҳам аз фанни риёзӣ. онҳо буданд Фаридун Раҳимзода ва Бурхвалӣ Қурбонов. хуб, бори дигар бароятон изҳори миннатдорӣ мекунем. ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба охир мерасад ва инро фаромӯш насозед, ки тоҷикон тавассути илму дониши худ ҷаҳонзеб ҳастанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.